radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu mbabare 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Badushakira rero kuri internet namwe mudusange kuri website radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya. Jeffrey Mutagoma niwe muri kumwe kuri mikoro na bagenzi banjye dufatanyije. Rwiyemezamirimo w'umunyarwandakazi afite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa miliyoni 2 udutambara wifashisha mu gihe cy'imihango. Mopazi tukazigeza ku bakobwa n'abadamu bagera kuri miliyoni 2 ari bakenshi bagorwaga no kugura izi kotex zindi ziri ku isoko. Uyu ni Muziranenge Blandine w'imyaka 32, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga we watanze ikirego mu rukiko rukuru rw'icyo gihugu. We yakomeje guhamya ko ari uzatsinda amatora y'umukuru w'igihugu, ariko akozubaha icyemezo cy'urukiko. Leta ya Yemen iratangaza ko abasirikare bayo 10 biciwe mu gitero abarwanya ubutegetsi b'abahuti bagabye mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Taiz mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi. Raila Odinga umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya watanze ikirego mu rukiko rukuru rw'igihugu, akomeje guhamya ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu, ariko agatangaza ko azubaha icyemezo cy'urukiko. Fidel Niyongabo. Haraheze indwi Odinga ashingishije urubanza muri sentare kizigenza y'igihugu, avuga ko afise ivyemezo ko yatsinze amatora, akaba ashaka ko amajwi y'ivyavuye mu matora yosubira guharugwa. Mu rubanza yashingishije avuga kandi ko ivyavuye mu matora atagaciro bifise kubera byatangajwe n'umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora aho gutangazwa n'abagize uwo mugwi bose. Yavuze ko ashaka ko umuyobozi w'uwo mugwi ahindurwa. Mu nyishu yahaye sentare kizigenza y'igihugu, umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe amatora muri Kenya yaratangaje ko amatora yabaye mu mwidegemvyo atatunenge twayaranze kandi ko yabaye mu buryo bwemewe. Raila Odinga abajijwe niba hari aho vyoshika ko atemera ingingo ya sentare kizigenza y'igihugu, yishuye ko adashaka kuremera sentare, ko ashaka ko iyo sentare yumviriza urubanza atahihengamiye. Sentare kizigenza y'igihugu izoshikiriza ingingo yayo ku itariki 5 y'ukwezi kw'icenda. N'ubwira gatanu Odinga ahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri Kenya yavuze ko habaye ubusuma mu matora igihe cyose yatsinzwe. Kuba Odinga atemeye ivyavuye mu matora vyatumye haba impungenge ko ashobora gusubira kwaduka ubundi bwicanyi muri Kenya kubwabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2007 igihe abantu barenga 1200 bicwa, hamwe n'umwaka wa 2017 aho abantu barenga 100 bishwe. Fidel Niyongabo. Tujyane muri leta ya Yemen itangaza ko abasirikare bayo 10 bishwe mu gitero abarwanya ubutegetsi b'abahuti bagabye mu ijoro ryakeye mu mujyi wa Taiz uhereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu. Abasirikare batari bake bakomeretse muri ico gitero cari gifise intumbero yo kuzibira ibarabara rikomeye rihuza igisagara ca Taiz kirimo abantu bagera ku miliyoni 2 n'igisagara ca Laj kiri mu minwe ya leta. Amakuru atangwa n'igisirikare avuga ko abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike vya Yemen harimwo n'umugwa mukuru Sana. Abahuti bagwanya ubutegetsi bwa Yemen barazibiye amabarabara akomakomeye aja muri ico gisagara kuva mu mwaka wa 2015. Leta ya Yemen ivuga ko ari agasomboroso gakomeye inyuma y'agahengwe kari kamaze amezi atari make. Impande zitana mu mitwe muri Yemen zari zisanzwe zarubahirije amasezerano yo guhagarika ingwano kuva mu kwezi kwa 4. Ko gahengwe kari kagabanije gutana mu mitwe gukomeye hagati y'inteko za leta n'abagwanya ubutegetsi b'abahuti. Leta yemewe n'amakungu ivuga ko igitero abahuti bakoze mu gisagara ca Taiz kigeramiye utwigoro twose two guhagarika ingwano no gushika ku mahoro. Uno munsi kwa mbere kandi amashirahamwe haranira agateka ka muntu 16 yasavye abahuti bagwanya ubutegetsi bwa Yemen kugurura amabarabara aja mu gisagara ca Taiz kugira byorohereza ibikorwa byo gufasha abanyagihugu bari muri ico gisagara kigira gatatu mu bunini mu gihugu. Umutegetsi ukomeye w'idini ry'abayisilamu b'abashiite muri Iraq, Muqtada al-Sadr, yatangaje ko aretse politike ni nyuma y'uko igihugu kimaze hafi umwaka kitagira leta nshya. Nanone Fidel Niyongabo. Muqtada al-Sadr yabitangaje ku rubuga Twitter aho yavuze ko inzego zose zifitanye isano n'umuhari wiwe Movement Sadris zizokugara kiretse indatemo ya se wiwe yagandaguwe mu mwaka w'1999. Sadr yatangaje ko yafashe ingingo yo guhagarika burundu kwivanga muri politiki. Yaragize uruhara mu kiringo kitagito muri politiki ya Iraq naho ubwiwe atigeze aja muri leta mu buryo bugaragara.
ivyo Sadr yatangaje bibaye iminsi ibiri nyuma yuko avuze ko imigambwe yose harimo uwiwe yotegerezwa guheba ibibanza ifise muri leta kugira bifashe gutorera inyishu ibibazo vya politike bimaze amezi atari make mu gihugu. Kuva habaye amatora y'abashinga amateka mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, ibibazo vya politike vyaratumye igihugu kitagira leta nshasha, umushikiranganji wa mbere canke umukuru w'igihugu, bivuye ku kutumvikana hagati y'imigwi itandukanye ku bijanye no gushiraho urunani hagati yayo. Abashigikiye Muqtada al-Sadr basabye ko inama nshingamateka isamburwa hakaba amatora mashasha. Ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, al-Sadr yavuze ko ikenewe cyane ko impande zose zagize uruhara muri politike kuva leta zunze ubumwe za Amerika ziyoboye urunani rwateye Iraq mu mwaka wa 2003 zihagarika gusubira kugira uruhara muri politike, harimo umuhari wiwe Movement Sadriste. Yatangaje ko yiteguriye gutera igikumu ku masezerano yerekeye iyo ngingo mu masaha 72. Muqtada al-Sadr, umumenyesha butumwa w'idini ry'abayisilamu b'abashite muri Iraq, afise abantu imiliyoni n'imiliyoni bamushigikiye, yagiye arahindagura aho ahagaze muri politike mu kiringo c'imyaka itari mike. Ukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Weshatu radio yacu voa.com, naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter ni kuri @voa radio yacu. Ukanya turajya mu makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Reka duhere mu Rwanda, aho umunyarwandakazi Umuziranenge Blandine w'imyaka 32 wavukiye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru afite intego yo kugeza ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni 2 ibikoresho byabafasha mu gihe cy'imihango, ibikoresho bikoze mu dutambaro. Inkuru turayibaza Asomutakaboye. Ibi Umuziranenge avuga ko azabigeraho abinyujije mu mushinga yatangije wiswe Cosmopade. Ibi bikoresho bimenyerewe nka Cotex bikozwe mu myenda, uyikoresheje azajya yikoresha inshuro nyinshi kuko imeswa. Nyuma y'imyaka irenga 2 atangije umushinga, uyu mukobwa yiyemeje kugeza utu dutambaro tw'isuku ku bagore n'abakobwa bagera kuri miliyoni 2 mu gihe cy'imyaka 2. Ibi Umuziranenge n'abafatanyabikorwa be babitangaje mu gikorwa cyo kumurika ibikorwa byabo no gutangiza ku mugaragaro umushinga mugari wo kubonera abagore n'abakobwa udutambaro tw'isuku bifashisha mu gihe bari mu mihango. Iyi Cotex ikoze mu gitambaro, agapaki kamwe kakaba karimo 5. Umuziranenge watangije umushinga avuga ko utu dutambaro dukoreshwa inshuro nyinshi kuko aho kuyita imeswa. Ni umushinga uzatwara miliyoni zisaga 400 nk'uko yabisobanuye. Umuziranenge asobanura ko izi Cotex zizafasha abagore n'abakobwa cyane abo mu cyaro batabashaka kwigurira izisanzwe. Cosmopade tukazigeza ku bakobwa n'abadamu bagera kuri miliyoni 2 ari bakenshi bagorwaga no kugura izi Cotex zindi ziri ku isoko. Abenshi biganje mu cyaro kubera ko ahanini ikibazo gihari n'abatabashaga no kwigurira izihari ku isoko, ariko dufitemo n'abanyamujyi bazigura, haba harimo abo zino zindi kubera zibamo imiti zibabura. Bigize amahirwe umwana wese w'umunyarwanda ntasibe ishuri kubera ko yabuze icyo akoresha mu mihango, umugore wese ntasibe akazi cyangwa andi mahirwe y'ubuzima kubera ko ari mu mihango. Agapaki kamwe k'izi Cotex kagura amafaranga 6,000, kazakoreshwa imyaka 2. Utu dutambaro tw'isuku dusanzwe tugura amafaranga 200 ahandi tukamara ukwezi kumwe. Irumva Benita ni umunyeshuri w'imyaka 18 wo mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, yishimira utu dutambaro. Bwiza bw'ipadi mbere na mbere ikintu twabonye byadufashe kwizigama amafaranga. Ikindi cyiza twakuye muri izi ngizi ntago zitwikana, ngiye nk'umuntu wazigerageje ntago zigeze zimbabura. Ikindi cyiza cyazo kuzindi hari ukuntu uzuzuraga umuntu akaba yakwitasha akagira ikibazo, barambona gutema ahantu ndi bunyure, ariko izi ngizi kuva igihe nazikoresheje n'abagenzi banjye bagiraga ikibazo kirekire, nta muntu ndabona ahuye n'icyo kibazo cyo kwitasha. Ngewe ku bwanjye ndagafura neza nkakanika ku izuba ku mugozi muri se twari ahantu hagera izuba neza. Utu dutambaro twifashisha mu gihe abagore bari mu mihango, twifashishwa cyane n'abanyeshuri. Kuri ubu n'abagore bakora imirimo inyuranye baratuyobotse. Madame Alice Winema ari muri abo. Mudamu tundi nakoreshaga mbere, hari igihe cyageraga nkumva simerewe neza, rimwe na rimwe tujya tubyita kubabuka, ugasanga rimwe na rimwe wenda twanambabuye, ariko kuva natangira gukoresha utungutu mba numva rwose mfite umutuzo, ibyo bibazo ntabyo ntigira. Niba nguza agapaki ni amafaranga runaka nkagakoresha umwaka ugashira 2, narakarishye rimwe gusa
birumvikana ntabwo ari kimwe n'uko najya ngura buri gihe ibyo ndi buhite njugunye. Abatagiranye n'utu dutambaro bemeza ko isuku yatwo yoroshye ugereranije n'ibyo basabwa. Urumva gakozwe mu myenda navuga ngo yoroshye no kugirira isuku. Ni ukuvuga ngo rero icyiza cyane nta nubwo bisaba aya masabune navuga ngo arahenze amawomo y'iki, ahubwo tuba turi konseye gukoresha isabune isanzwe iyi rwose dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero icyo ukora ni ukudushyira mu mazi meza ugafura nk'uko ufura, ariko wenda ukongeraho kugakampa cyangwa se kukarekera mu mazi n'isabune igihe gitoya hagati y'amasaha 4 n'atandatu, ubundi rwose kavamo ari gataraga ari gashyashya. Uyu mushinga ukorera mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali. Nyirawo avuga ko kuri ubu yatangiye guhugura abagore n'abakobwa bo hirya no hino mu gihugu ngo bazinjire muri ibi bikorwa. Brandine Umuziranenge asobanura ko ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda kitarereza ubuziranenge bw'izi Cotex kuko kugeza ubu basuzuma ubuziranenge bw'igitambaro zikozwemo. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Uburezi mu mwaka w'2017 bwerekana ko 18% by'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 16 kuzamura bata ishuri mu gihe bari mu mihango kubera kubura ibikoresho by'isuku. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Igira hirya ariko madamu niki mwingegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo kabira simuhumurwa man shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiye bugo wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yava Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Kombo taxi tujyanye mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania basaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kimwe na leta ya Tanzania gukoresha inzira zose zisabwa mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi. Mugenzi wacu James Jovin uri Tanzania adufitiye inkuru irambuye. Iryo jambo ryashikirijwe na Bwana Niyonkuru John Claude yaserukiye impunzi mu nama yahuje indongozi n'umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita ku mpunzi ku isi HCR Filippo Grandi kuri uyu wa Mungu mu nkambi ya Nyarugusu. Iyo nama yari itumbereye kurabira hamwe ibyavuye mu gikorwa giheruka kuba aho zimwe mu mpunzi zarungitswe mu gihugu cy'u Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe, icyo bise mu Congereza go and see. Bwana Niyonkuru muri iyo nama yavuze ko uwo mugwi uheruka mu Burundi hari basanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka, ari nayo mpamvu basaba ko leta na HCR bakoresha inzira zose zisabwa gukemura burundu ikibazo cy'ubuhungiro. Muri izo nzira harimo guhabwa ubwenegihugu mu gihugu bahungiyemwo, kujyanwa mu gihugu kigira gatatu no kubandanya umugambi wo gutahukana mu gihugu cy'amavuko ku bavyishakiye. Bwana Niyonkuru yabivuze mu rurimi rw'Igiswahili. Tunaomba huduma zingine za suluhisho za kudumu kwa mkimbizi ziweze kufanyika kwa upande wa Burundi, isiwe ya kule dusaba ko inzira zose zisabwa gukemura ikibazo cy'ubuhungiro ko zoshirwa mu ngiro. Uretse yikomeje kubandanya muri iki gihe yo gutahukanwa mu gihugu cy'amavuko gusa. Mwazi neza ko twahunze ubutandukane kandi buri muntu afise icyo yahunze. Bamwe muri twebwe bahunze ibintu bikomeye cyane kandi bidakunda ko bosubira mu gihugu bahunze. Ikindi dusaba nuko buri muntu yo kumvirizwa ukwiwe. Mu minsi iheze hari amatohoza yakozwe mu nkambi, hari imigwi yaserukiye abandi kandi buri umwe afise ikibazo gitandukanye n'ubundi. Gusa impunzi zisaba leta ya Tanzania ivyabaye mu nkambi ya Mutabira gutahukana impunzi ku nguvu ko bitosubira gukorwa. Kandi wakimbizi wanaomba ya kwamba muombee serikali ya Tanzania vigezo vilivyotumika mwaka 2012 Mutabira isije likajirudia tena. Umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita ku mpunzi ku isi HCR Filippo Grandi
Grandi muri iyo nama yavuze ko mu mwaka uheze yakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko yasanze hakiri utunenge twinshi mu bijyanye n'umutekano ukwiye. Kubw'iyo mpamvu yashimangiye ko HCR minsi yose izobandanya umugambi wo gufasha impunzi zose zisanga ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka nk'uko bisabwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. I went to Burundi last year. I went around the country. I spent a long time with the President Ndayishimiye. Is the situation perfect there? Very good? No. Narakoze urugendo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka uheze. Narazungurutse hafi igihugu cyose. Twaraganiriye byinshi na perezida wanyu Ndayishimiye. Umutekano ni mwiza cyane. Oya. Hoba hari akarusho bwereranije no mu kahise. Yego, murazi neza ibibazo igihugu cy'u Burundi cyagiye kirahitamwo kurusha njyewe. Nico gituma muri hano mu buhungiro. HCR n'amakungu yose asabwa gufasha u Burundi kugira mubashe gutaha. Abakeneye gutaha umwe umwe ku gatwe kiwe cibure imiryango HCR irabibafashamo cyane. N'abandi bose babona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka, HCR izokomeza ibafashiriza aho nyene mu buhungiro. Kubijanye no gutwarwa mu gihugu kigira gatatu, umugambi hari ubwo twawushira mu ngiro mu myaka iri imbere. Gusa ndababwiza ukuri, abazoronka ayo mahirwe ni bake cyane mu by'ukuri. But it is not a solution for many people. We have to be realistic. Filippo Grandi yashimiye leta ya Tanzania ku bwigoro yama yagize mu myaka hafi 50 imaze yemereye indaro ku mpunzi z'abarundi n'abandi bose baturuka mu bihugu bibanyi. Gusa ahamagarira leta ya Tanzania kubandanya ikurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko bisabwa mu gihe ico bahunze kitarakemuka. Umuyobozi ashinzwe impunzi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Mwakibasi nawe yitabiriye iyo nama. Gusa nta jambo yavugiye leta ya Tanzania muri iyo nama, naho minsi yose ahamagarira impunzi gutaha. Mu nkambi y'impunzi Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Radio Ijwi ry'Amerika muyumvira aho hose, ariko amajwi yayo aturuka hano i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Intambara yo muri Ukraine imaze amezi 6. Ibyayo bigeze he? Mugenzi wacu Thomas Kamilindi arabiganiraho no Professor Paul Kananura n'umuhanga mu bya politike mpuzamahanga n'umutekano ku isi. Kananura aba mu Bufaransa, aratangira atwibutsa impamvu Uburusiya bwateye Ukraine. Uburusiya nta mahitamo bwari bufite uretse gutera Ukraine, kubera yuko bwagiraga butinjira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi no mu muryango wo gutabarana uhuje Amerika n'ibihugu by'Uburayi, kubera impamvu 3. Iya mbere ni y'ubukungu. Bwagiraga budaheba ubukungu bwa Ukraine, cyane cyane ifite ubutaka bw'umukara bwera cyane, uretse ingano n'ibihwagari hari n'ubukungu kamere muri ubwo butaka. Icya kabiri ni mu rwego rwa gisirikari, ntabwo bwifuzaga ko Ukraine yinjira mu muryango wo gutabarana w'ibihugu by'abanyaburayi kugira ngo bataba bari ku irembo ryabo, cyane cyane izo ngabo zitajya no mu cyambu cya Sebastopol kiri muri Crimea, ku nyanja y'umukara. Icyo cyambu ubu ngubu kikaba hari ikigo cyo mu mazi cya gisirikari cy'Uburusiya. Ubwo rero urumva ko iyo binjira muri OTAN, Uburusiya bwari kuba buhatakaje maze hakazajyamo OTAN, ibyo bikabangamira umutekano w'Uburusiya. Icyo gihe Uburusiya dukurikije uko
abahanga mwabivugaga ndetse n'abanyapolitiki bo mu burengerazuba bw'isi bavugaga yuko Uburusiya bwashakaga kwigarurira umurwa mukuru wa Ukraine Kiev mu minsi 3 gusa. None ubu ngubu bimeze gute? Hari agace ka Ukraine Uburusiya bufite usibye Kiev Uburusiya bwananiwe gufata? Ibyo bintu ngira ngo nibyo abantu bavugaga ariko si byo Abarusiya batekerezaga, kuko iyo urebye uko intambara yagenze, igice cya mbere cyari icyo gusenya ubushobozi bwa gisirikari bwa Ukraine, ndetse n'ubwo batekereza ko babuhabwamo imfashanyo n'ibihugu byo hanze. Icyo gice nicyo bakekaga ko yenda aricyo bari bufatemo Kiev, ariko wabonye ko bageze nko mu birometero 20 n'ubwo bahuye no kwihagararaho kwa Ukraine, ariko bageze aho basubira inyuma. Urumva yuko icyo ngicyo byerekana ko icyari kigamijwe cyari cyo gusenya ibikorwa bya gisirikari n'ibitwaro yenda byabo. Ubwo rero batangiye igice cya kabiri aricyo kirimo ubu ngubu cyo gufata uburasirazuba bwa Ukraine hariya muri Donbass, cyane cyane ko hatuye Abarusiya benshi, kugira ngo yenda bazahomeke ku Burusiya. Nibinashoboka umuntu arebye uko byaba bigenda, bashobora no kuzafata amajyepfo ariho ubona bagana, nubwo intambara itihuta cyane, kuba bagera harya ku cyambu cya Odessa kiriya kigenderamo ingano ubu ngubu ku buryo bwumvikanyweho zijya mu bihugu byo hanze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Katolika Mozart. Ngemerereye Igicumbi aho ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru. Ku bigendanye n'ibira byo muri Ukraine n'Uburusiya rero byo ko mbibona, ngiye mbona ni nk'icyubahiro ibihugu biba bishaka nka leta y'Amerika n'Uburusiya. Buriya mbona Uburusiya bwarabishyizemo imbaraga, wenda bwarashyizemo imbaraga nyinshi bubonye ko Amerika yabishyigikiye Ukraine, ngiye niko naba mbibona nyine. Hanyuma rero hari n'umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika witwa Hitimana Kaminuza Kabefu, niko yanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika VOA radio yacu, ati Putin ndamwemera aje guca agasuzuguro ku isi, Amerika nidatuza zaturitse isi kuko yabiteguye bagisinziriye, ubwo mutuzi mbabajwe n'abanya Ukraine bari kuharenganira. Professor Kananura, uyu rero Gatolika Mozart n'uyu nguyu Hitimana uko bavuga barajya guhuza hari? Ndumva bahuza kandi bafite uwo bashyigikiye. Ibyo ngibyo ni uburyo bwiza bwo kwerekana uko batekereza n'uko bifuza uko ibintu byamera. Gusa ntabwo ariko intambara zigenda. Icyo cya mbere. Icya kabiri sinako isi itegekwa nta cyemeza cy'uko abo banyaburayi n'abo banyamerika bari basinziriye. Nta nubwo bari basinziriye, ushobora gusanga yenda ahubwo Uburusiya bwarasubizaga ibyo politiki yabo bari barimo yo gushaka kwigarurira Ukraine ku buryo bw'ubufatanye, haba mu rwego rw'ubukungu binjira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, no mu rwego rwa gisirikari binjira muri OTAN. Ubwo ahubwo Uburusiya bukaba bwarabaciye mu cyuho ibyo bitaragerwaho, kugira ngo bizaruhanye kugerwaho cyangwa ntibizanagerweho, cyangwa byanagerwaho biriya bice bwegereye bakaba barabyometse ku Burusiya, kugira ngo binababere urubibi runini ruzabatandukanya n'ikiriya gice cya Ukraine cyegereye Kiev cyakwinjira muri iyo miryango y'abanyaburayi. Ijwi ry'Amerika kuri telefone noneho dufite Manirakiza Theogene. Mu gisagara cya Bujumbura burya ikintu iyo gitanguye kiragifise intango kigagira n'iherezo. Bigaye mbona umengo ibyo byose bidatebye barashobora kumvikana, habamwo uwuneshwa hakabamo n'unesha, bose bakumvikana bagahuriza yuko bose bobandanya kubana neza. Urumva iyo inkuba zibiri zangiye igicu uca usanga ibintu byononekaye. Jewe nabona umengo nk'Uburusiya bwari bukwiye kugira gushira nka Ukraine yari ikwiye gufata ingingo ikavuga ati twe n'ukuri turabye ino ntambara tuyihagarike, hanyuma twumvikane
ku bintu biba bikenewe kugira ngo na twebwe abenegihugu dushobore kuba mu mahoro n'umutekano dutekanirwe kuko twese biradufitiye ingaruka mbi twese iratubako rwose vrema no mu Burundi ntiworaba nka genda umudandaza ndabona yuko ibintu bitakigenda neza ntitugikora ntitugicuruza ibintu bimeze nk'ibyahagaze ntitugideplasa kubera ibitoro urabona ko naho bitava hariya aye nibaza yuko nibiva n'ahandi bikadushikira byoroshe ukabifatanya n'intambara yo muri Ukraine irafite influence ku bintu bya marketing research yose iba kuri iyi si twese biradushikira idolari ntiridushikira ibiki ibintu nk'ibyo ibifungurwa byahora biva hariya urumva ino byaciye biduga turavye nk'umukate wahora kuri 2000 ino usigaye ibihumbi 2 by'amarundi urumva ibyo byose biri kuri irya transport y'ingano y'ibiki byose byava hariya nibyo koko Uburundi ni kimwe mu bihugu bigura ingano muri Ukraine yego erega niyo ziba ziva mu Burusiya canke mu bihugu byegeranye na Ukraine ni ukuvuga yuko iyo sheme iryo barabara dukoresha urumva twese birakwegana ugasanga ibyo bintu ntibyadushikiriye neza uko tubishaka. Professor, muri intambara impande zombi Uburusiya na Ukraine hari imishyikirano bafitanye? Imishyikirano yo irahari uretse ko nta kigeraho, ariko muri mwe bagiranye nk'ibiri bakorera muri Turkiya hari yabashije gutuma bumvikana uko Ukraine izacuruza ziriya ngano n'ibihwagari, kugira ngo amato yatangiye kugenda ava muri Odessa ajya muri ibi bihugu by'i Burayi, ubwo yenda twizere ko azageraho na Afurika akahagera. Ariko ibyo byerekana ko abanyaburayi bakomezaga barira bavuga ngo Afurika nizagira inzara. Amato ya mbere yavuye muri Ukraine yabanjije i Burayi nyine ngo utera uburezi arabwibanza, ubwo abanyafurika nabo bagomba kwimenya no kumenya inyungu zabo ko zitareberwa n'abandi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, intambara zose zirangizwa n'imishyikirano, ariko muri iyi ntambara harimo ibice bibiri bikomeye. Icya mbere hari abayenyegeza. Icya kabiri, intambara yo muri Ukraine harimo guhindura imirebere n'imitegekere y'isi, ndetse no gushaka bose kugira ijambo ku isi. Bikaba rero bihuza ibyo bihangange by'abanyaburayi n'ibihangange byo muri Aziya biri mu Burusiya n'Ubushinwa. None icya gatatu, tugarutse ku ntambara nyirizina n'impamvu yayo muri aka kanya, Uburusiya buvuga ibintu bibiri: ko Ukraine izaba igihugu netre, doko kitagira aho kibogamiye nikijye muri iyo miryango. Ese ubwo Ukraine izabyemera? Abo ngabo bandi bababwira bati ubu ngubu babafasha babaha intwaro, bazabyemera? Ikindi ni uko ibabwira iti ziriya ntara zitwegereye zigomba kwigenga. Ese hari igihugu kizemeza gutakaza ubutaka bwacyo? Ibyo bintu urumva ko bizagora mu mishyikirano. Ariko iyo mishyikirano, izo ntara tuvuge na Ukraine ibyemeye, hari ibindi bireba ibihugu mpuzamahanga. Ni ukuvuga ko nk'ariya Donbasi bemeye yuko homekwa ku Burusiya, iriya nyanja ya Zove yahinduka ikiyaga, yaba mer interieur, yahinduka ikiyaga kinini cy'Uburusiya. Ni ukuvuga ko nta mato mpuzamahanga yazongera gucamo adahawe uruhushya n'Uburusiya, ariko ubu bacagamo kuko nyine ari n'amazi mpuzamahanga, harimo amazi mpuzamahanga. Ibyo byose usanga ari ibintu bizatuma ibiganiro bitoroha. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangira.
Nshuti mukomeje gutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwari muyakurikiye, nshimira na bagenzi banjye bafashije kuyabagezaho. Andi makuru ku buryo burambuye turayasubiraho saa 1:15 zo mu Rwanda no mu Burundi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya.